من صبري يوسف مچك خلق شنگال خلق گند حيالي تمنم 55 ساله افتنبور والله برايكي وكو لموصل دوام كر عسكر بو لحشتاوهشت لمانجي حوت ساعات 12 نيورو بو من إنا ب6 دينار من إيشي بير كولان و أوانم كرد حتى بارم پیدا کرو ب6 دينار أو كاتا بوم كري لموصل بومينا لو كاتا لاي من آتا استا لو بس مامو لازم بلازم لو بس مامو لازم بلازم دول مدخوازي دو دشتي لازم دو جمت خوازي دو تشتي لازم يان كيلو ناينك يا جوتاك بازم يان كيلو ناينك يا جوتاك بازم حزم لموسيقى سريعة قرصنا أو قرص بطاقة منين براستي دو 2009 هاتم فقیر بونو هیچ مان پێ بخوا پارە 1 کیلۆ تەماتە پێم نەبوو 2009 هاتم 12 هەتا 2025 ئێستا هەر کاسبی و باخەوانیەکەم و ئیشی کریکاری ڕۆژانە و وەڵای مناڵەکەم 6 کچن سیانی شوو کردووە لەخوا بەزیاد بێ سیانی ماوە یەک لە ئەوانە دلی کۆنە لە 2014 چارە بۆ نابێ گوتیا بن بۆ هەندستان و پارەم پێمان نەبوو هەگەر برایەکی وەکوێەوە ڕێکخراوە هەر کەسێک هاوکاری دەستی درێژ بێ بۆ هاوکاریمان کرد مالیان ئاوا بێ تا ئێستا لەبەر ئەوە بخوا نەمتوانی بم بۆ دەکتۆر من 12 سال نەچووم بۆ شنگال ئەم ساڵ تازە چووم 12 سال لە 2014 نەچووم چەند هلاک بووم ئەو هلاک بوونەوە خەفەت و شتی هیچ نامینێ کە تۆزێک ئەم سازە لێمدا استراحەتی خۆ وەرەگرم بڕاستی کاتی هەکەر بستراحەت خۆ مەشغول کرد خەفەتی ئەو کاریساتی شنگال و ئەوەی کە بسەرمان هاتی جاران بە ئەوە تەمبورەکی خاو بۆ خۆ لێدم و بخوا جاران ئەیگریم لەگەڵان بڕاستی